Dabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwirudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 29/2026. Urugamba rukomeye rurakomeje muri iki gitondo ahitwa Ngure kwa Ngurube n'ahitwa kwa Kiheri mu dusozi duherereye muri territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nuko byifashe urugamba rwakamejeje biteye ubwoba. Turaza kureba ibiri kugenda biba ni mu gihe kandi bivugwa ko n'abacanshuro bamaze kugera aha nibo biyoboreye operation mu buryo budasanzwe. Ayo namajwi yabo yumvikana kuri radio za gisirikare agaragaza urugamba rukomeye neza biragaragara ko kuri position defensive byamaze kuba ibindi ni mu gihe kandi amakuru ahari y'ukuri aremeza ndetse akagaragaza ko hari ibice bimwe na bimwe MRDP twirwaneho yigaruriye nkuko ro bikomeje kugenda bigaragara ndetse undercover ziri kutugaragariza uko situation ihagaze ndetse na za drone nazo zatangiye kogoga ikirere. Ni page ikomeye tugiye kuramburira hamwe turebe kakantu ku kandi, turebe tactique zakoreshejwe, turebe kandi n'amayira akomeye yakomeje kugenda akoreshwa mu guhindura iby'uru rugamba rwamaze kujya mu kindi cyiciro bitandukanye nuko mu minsi yashize byari byifashe. Ni mu gihe kandi amakuru akomeye hari aragaragaza ndetse akanavuga ibijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ibiri kubera hano muri territoire ya Fizi, aho rero bitangazwa ndetse binemezwa ko Burundi bwamaze kurungika abasirikare benshi bitandukanye nuko mbere byari bihagaze. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na rules of engagement Fardc iri gukoresha, turebe kandi ibijyanye na medical evacuation kuri ubu yamaze kuba ikibazo gikomeye bijyanye n'imirwano ikomeye. Turaja kandi tureba akazi gakomeye kari gukorwa na wazarindo ndetse turebe ibiri kubera kuri defensive position. Ntabwo turi bugarukiraho kandi turaza kureba ibijyanye na ibiri kugenda bigaragara bijyanye n'ibiri kubera kuri poe 0, turebe ibijyanye n'ibiri kubera mu bijyanye na troop building up aho bigaragara ko Fdnb na Fardc bamaze kuzana massive troop muri ibi bice ndetse bakomeje kugenda bohereza ibijyanye n'ibikoresho bitandukanye nuko ibintu bihagaze. Reka turebe akantu ku kandi uko ibi byatangiye ndetse naho bigeze ubu ngubu. Niba ari ubwa mbere dukurikira uruhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuri uyu wa kane kugeza amagingo ari kwigenekerezo rya 29/2026. Imirwano ikazira cyakomeje mu duce twitwa Ngure n'ahitwa Ngurube n'ahitwa Nakahire nkuko ro bigaragara. Tuno duce duherereye mu misozi ya territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari ari guturuka mu nzego z'umutekano n'iz'abaturage yo muri ibi bice aremeza ko ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'imitwe ya wazarendo hamwe n'ingabo z'u Burundi Fdnb ndetse n'abarwanyi ba FDLR bakomeje ibikorwa bya gisirikare bigamije kwisubiza ndetse no kongera kugarukana ubugenzuzi ibice bitandukanye byari byigaruriwe n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Ku ruhande rwayo umutwe wa MRDP twirwaneho uracyafite umwanya w'ingenzi mu misozi miremire aho wagerageje kugaragaza ubushobozi bwayo mu rwego rwo kwifashisha ubumenyi nk'ahantu bazi nkuko ro bigaragara mu buryo bwo kugaba ibitero bwabaye mu buryo budasanzwe. Abatangabuhamya bari hafi y'imirwano iri kubera baratangaza ko urusaku rw'amasasa aremereye na yoroheje rwumvikanye mu ijoro no mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Biragaragaza ko imirwano ikomeye itarahagarara burundu. Hari kandi amakuru avuga ko intwaro ziremereye zirimo muzamurutiye ziri kwifashishwa mu bice bimwe na bimwe biri kuberamo imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe.
ku rwego rw'abaturage ubwoba n'impungenge ku mutekano bikomeje kwiyongera. Abaturage benshi bo mu midugudu iri hafi y'aho imirwano iri kubera batangaje ko batangiye kwimuka berekeza mu bice bitarafatwa bigaragara nk'aho bitekanye, abandi bakaba bagumye mu ngo zabo. Kugeza ubu nta mibare yemewe iratangazwa y'abapfuye, abakomeretse cyangwa se ibyangijwe, haba ku ruhande rw'abasirikare ba leta cyangwa se ku ruhande rwa gisivili. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iragaragaza impungenge z'uko imirwano ishobora kongera guhungabanya bikomeye imibereho y'abaturage basanzwe bamaze igihe kirekire mu buzima bw'intambara n'umutekano muke. Ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje mu gihe abaturage n'abayobozi baho badasiba gusaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo gushyiraho ingamba zirambye zigamije kugarura amahoro n'umutekano uhamye muri aka gace ka Fizi, ndetse gakomeje kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye mu bice bitandukanye. Ni mu gihe rero ku mugoroba wo kuwa kabiri byari byagaragaye ko MRDP yagerageje kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye by'angaha, ariko byongeye kuba chambarde kuko Fardc ikomeje kugenda ihagaba ibitero. Nyuma yo gufata imihana, amakuru y'isi baravuga ko umutwe wa MRDP twirwanaho watangiye kugerageza kwagura ibirindiro byabo berekeza ahitwa Rusenda n'ahitwa Rweba, inzira ijya mu mujyi wa Baraka, umwe mu mijyi ikomeye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika muri teritwari ya Fizi. Iyi ni intambwe ifatwa nk'iyongera ku gitutu ku mutekano w'akarere, kuko Baraka ni umujyi w'ingenzi mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Biravugwa ko mu gihe uwo mutwe ukomeje kwagura ibikorwa byawo bishobora gutuma abanyamurenge barushaho kugira amahoro, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuhahirane bikongera gusubukurwa, cyane cyane nyuma y'uko amasoko yongeye gufungurwa nyuma y'uko AFC igurekuye umujyi wa Uvira ugasubiramo ingabo z'u Burundi ndetse niza FDL na Fardc. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na societe civile muri Fizi, basabye leta ya Kongo gufata ingamba zihuse kandi zifatika zo kurinda abaturage no kugarura ituze muri aka gace. Batangaje ko gukomeza gutinda kw'inzego z'umutekano bishobora kugira ingaruka zikomeye kandi z'igihe kirekire. Bagize bati, turahamagarira leta gutabara byihuse igashyira imbere ubuzima bw'abaturage. Niba nta gikozwe vuba, ingaruka zizaba zikomeye, haba ku mutekano, ku mibereho myiza y'abaturage no ku bumwe bw'igihugu. Abaturage muri Fizi basaba ko habaho igisubizo cya politike n'icya gisirikare gihamye kigamije kurangiza ikibazo cy'intambara imaze imyaka myinshi ihungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Barasaba kandi ko amahanga n'imiryango mpuzamahanga byita kuri iki kibazo, hagashyirwaho ubufasha bwihuse ku baturage bahuye n'ingaruka z'imirwano. Mu gihe ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba, ikibazo cya Fizi gikomeje kuba ikimenyetso cy'uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba ikibazo gikomeye gisaba ibisubizo byihuse byimbitse kandi birambye mu nyungu z'umuturage n'umutekano. Nk'uko bigaragara kugeza ubu umutekano ukomeje guhungabana, ariko hagati mu yandi makuru turabwira ko ibiganiro biz'amahoro bya Doha bihuriza abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC bishobora gusubukurwa mu mpera z'iki cyumweru. Ibiganiro byari byarahagaze kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 ubwo AFC yafataga umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano yamaze icyumweru ibera mu kibaya cya Ruzizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Katari iyobora ibi biganiro yatumiye impande zombi kugira ngo zitabire inama igiye gusuzumirwamo iyubahirizwa ry'amasezerano y'agahenge. AFC yohereza intumwa, ariko leta ya Kongo ntiyohereza izayo. Nyuma yaho AFC ikuye abarwanyi bayo muri Uvira ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Leta ya Katari kugerageza kongera guhuriza impande zombi mu biganiro by'amahoro. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere abahagarariye leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bakoze inama itegura isubukurwa ry'ibiganiro by'amahoro izifashisha ikoranabuhanga. Leta ya Katari yatumiye leta ya Kongo na AFC muri biganiro by'amahoro biteganyijwe hagati ya tariki ya 31 ndetse na tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2026. Ikinyamakuru cyatangaje ko umuyobozi wo muri AFC yemeje ko iri huriro ryiteguye kohereza intumwa zaryo i Doha
kandi ko leta ya Kongo yemeje kwizohereza intumwa zayo. Byitezwe ko ibizaganirwaho muri iki cyiciro ari ukuba urwego rwashinzwe kugenzura ibahirizwa ry'agahenge rwatangira imirimo ndetse n'uburyo bwo kongera kubaka icyizere hagati y'impande zombi nk'uko babigaragaza kandi babivuga. Byose rero ni biri kuba mu gihe ikabikora ibanje gutangatanga ibice by'ingenzi navuga yuko bishobora kuba bifite icyo bisobanuye muri Sud Kivu. aha navuga yuko harimo guhera mu misozi yegereye muri Minembwe. Yego, ubu navuga yuko ni igitero cyagabwe gitunguranye ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc ahitwa za Murembe. yego, iki gitero cyagabwe n'abahibu special force n'abasirikare b'abarundi bakigabye nyuma y'uko umutwe wa 23 DP twirwaneho bari bamaze iminsi bamanura imisada abasirikare bakura ahitwa za Ngusa, Katanga n'ahitwa za Mayamoto. yego, abangaba kugira ngo berekeze mu byerekezo byegereye za Makabora kujya n'ubundi gukora ibikorwa bya gisirikare muri biriya bice. yego, Fdnb yagabye igitero muri iriya misozi yegereye ahitwa za Ngusa n'iriya misozi yegereye za Kapanga mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bashobora gukora inzira, kuko urabona yuko n'ubundi hari ibice byegereye aha. hari nk'umuhanda rute nationali 333 uvuye mu byerekezo bya Kabiromba werekeza ahitwa za Kigogo. urabona ko ni mu byerekezo bitangatanze Mwenga, ariko none uyu muhanda ugarutse inyuma gatoya biroroshye cyane yuko uyu muhanda wabana ibi bice byegereye murenge ndetse n'ahitwa za Remera. ni ukuvuga rero igisirikare cy'u Burundi navuga yuko wenda ni misiyo bafite yuko bari kwambura umutwe wa 23 iriya mihanda y'ingenzi yose yegereye mu majyaruguru ya Minembwe, mu majyepfo ya Minembwe, mu burasirazuba no mu burengerazuba cyane. urumva ko mu byerekezo byegereye Uvira. ibi rero bakabikora mu ishusho fatizo y'urugamba n'ubundi aho bavuga ati twebwe intego nyamukuru ni uko tubanza tukarwana n'amakumyabiri mu misozi y'Iminembwe, ariko nanone tubihurizamo n'indi ntego dufite ikomeye cyane yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu ndani ya ndani. ibyo biri gukorwa gute kugeza ubu? uburyo biri gukorwa ni ibi bice navuga yuko biri kugaragamo ibitero bya hato na hato. ukajya kumva ngo ibu special force cyangwa se ngo abarundi bagabye igitero muri aka gace, ukajya kumva ibyo bitero biri kugenda bigabwa mu ishusho fatizo uko bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane muri Minembwe. kandi muri Bukavu navuga yuko wenda ikiri kuhagaragara ni abawazarendo bamwe na bamwe ngo bari kugenda bafatwa. nk'ubu ngubu hari abo numvishe bafashe ngo bagera kuri 2 bafatiye mu misozi yegereye ahitwa za Kamanyora mu byerekezo byegereye ku muhanda wa Tusunari 5 hafi y'umuhanda n'ubundi wegereye ahitwa za Bideka. hakavugwa yuko hafatiwe abawazarendo bagera kuri 2. ibyo rero byose nibikomeje kugenda bigaragara, byaba ari muri izo misozi ya za Nyangezi, Kabare, imisozi ya za Momosho, mu byerekezo byose bya Sud Kivu ahabarizwa umutwe wa 23 hari ikikango gikomeye cy'uko n'ubundi Fardc ishobora kuba yaramaze kwinjira mu bice baherereyemo. yego, kugeza ubu kubirebana no kugira ngo wenda habe impinduka ku rugamba, Fardc nize mpinduka iri gukora? tumaze iminsi arizo tubona ku zindi aksi, ko turashaka kukubaza nize zigezweho muri ibyo bice kugeza ubu ngubu byo muri Fizi kuri ubu ngubu bitandukanye n'uko mbere barwanaga? impinduka zidasanzwe navuga yuko nko muri Fizi wenda ni deployment ziri kugenda zikorwa muri bino bice byegere hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. yego, navuga yuko arizo mpinduka zihari, kuko mu makuru ahari ni uko iriya misozi yegereye Akivumbwe, iriya misozi ya Kibanga, imisozi iri hafi na za Kiguru na za Mambwe, aha hose igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa bakomeje kugenda bohereza abasirikare. ariko nanone ikibibatera ni uko umutwe wa 23 bivuga yuko mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane mu misozi y'Imwenga, urebye nko mu birimbo bya Mwenga ahitwa za Kabituga, za Karori, mu misozi ya za Namayo no mu misozi ya za Mikungu,
hakavuga yuko hari kugenda hazanwa abasirikare gake gake ndetse kandi intego nyamukuru ariyo kwerekeza Fizi cyangwa na Karimi. Niyo mpamvu mu bice bya Fizi bimwe na bimwe igisirikare cya Fardc bari kugenda nabo bazana bamwe mu basirikare cyane, no mu biri kugaragara bari kuzanwa n'abari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Batangiye kugera muri ibyo bice ryari? Guhera mu ntangiriro z'uku kwezi igisirikare cy'u Burundi navuga yuko cyatangiye kohereza abasirikare muri bino bice bya Fizi, akaba nayo mpamvu imirwano hatajya hashira iminsi myinshi hatumvikanye imirwano cyane. Intego n'ubundi nyamukuru y'igisirikare cy'u Burundi ni ukwisubiza cyangwa se no kwambura amakuru atatu y'ikifite. Yego. Naho kubijyanye n'abaje gutanga umusanzu byo bihagaze gute mable? Ndavuga abatanzania n'abaje gutanga imisanzu navuga yuko wenda nko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nibo bagaragaza ubushake cyane, kuko nk'ubu ngubu n'ahitwa za Kananda mu misozi yegereye ahitwa za Kishura, hano mu misozi ya za Baraka niho hagaragara cyane bamwe mu basirikare ba Hibwo Special Force, ndetse kandi hanagaragaye bamwe mu basirikare bakeya ba Kabota n'Ababiligi, bivuga yuko baje gutanga amasomo n'amabwiriza y'uburyo urugamba rugiye kugenda mu misozi y'iminembwe, haba ari ku ruhande rwa advance cyangwa se no gukoresha imbunda ziremereye. Urabona yuko abaje gutanga umusanzu n'ubundi gihari, ntabwo nabo bashaka guhagarara, n'ubundi intego nyamukuru niyo guhanga. Yego. Dukomeje reka tuje mu bice byegereye Bukavu, ho bihagaze gute kugeza ubu? Bice byegereye Bukavu ubu nta kindi kihavugwa cyangwa kihagaragara, ni uburyo bw'imyiteguro ku ruhande rw'umutwe wa 23 bari kudeployinga abasirikare benshi muri ibi bice. Yego. Bari kugenda bazana abasirikare bamwe bari gukurwa mu mosho bazanwa Kamanyura. Ibi byabaye nyuma y'uko muri igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gukura abasirikare mu misozi yegereye hafi n'ubundi n'inkengero za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Biriya bice byegereye ahitwa za Kakamba bazamura biriya bice biri hafi n'umuhanda wa Sonari gatanu ugana za Kamanyura, ahitwa mu byerekezo by'umuhanda uva za Warungu mu misozi yegereye ahitwa za Musheni na Isingo mu misozi za Bugoyi. Ibi ni ibice byegereye Bukavu, naho hari kuzanwa abasirikare. Ni nyuma y'uko n'ubundi ku ruhande rw'umutwe wa 23 bari kwikanga yuko muri iriya misozi yegereye za Kibonda na za Kabugi hashobora kuba hariyo abaturage bamwe na bamwe bacumbikiye abawazirendo mu ibanga rikomeye. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo ahitwa za Matare na za Nyabantu hari azanzibira, byavuzwe yuko hafatiwe naho abawazirendo n'abasirikare ba Fardc kandi bamaze igihe bahatuye bacumbikiwe n'abaturage. Niyo mpamvu rero ibice byose byegereye Bukavu cyangwa biri kure cyangwa hafi ariko bifite icyo bisobanuye mu mujyi wa Bukavu, urumva niba Warungu hari gukekwa cyangwa se hari kuvuga ko hari abasirikare ba Fardc bashobora kandi kuba bafite umugambi wo kugaba ibitero mu misozi yegereye za Nyageze muri Bukavu. Niba mu misozi yegereye za Bugoyi hari abasirikare ba Fardc cyangwa Abarundi, biroroshye cyane ko bagaba ibitero za Kamanyura. Urumva yuko n'ubundi umugambi igisirikare cya Fardc bo barashaka kugotera hafi umutwe wa 23 kugira ngo babe bagaba ibitero bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye kuri uyu mutwe wa 23. Yego, reka tuje noneho muri Nord Kivu, naho ugenda utubwira ido n'ido. Masisi hari ibice birutse kuberamo imirwano, Warikare imyiteguro irakomeye. Butemboho bakoze imyigaragambyo abaturage basaba Fardc kuba yavana M23 mu bice runaka bitandukanye. Naho turagira ngo tujyaneyo, naho ugenda utubwira ibiri kugenda biba bwana Aimable. Mu misozi hano muri teritwari ya Masisi navuga yuko naho ni deployment ziganje, ariko none zuje ikikango gikomeye cyane. Yego. Nyuma y'uko bari gukeka yuko uruhande rw'igisirikare cya Fardc bafite gahunda yo kongera kwisiza ibice by'ingenzi birimo izi za Kinigi, birimo imisozi yegereye hano muri Rubaya, imisozi ya za Sobanyungu, mu misozi ya hano za Murambi, imisozi ya za Mweso. Ubu rero deployment urasanga ko mu misozi myinshi itandukanye bya muri Sake, Mitumbara, abasirikare bari kuzanwa, abajyanwa Busangara bari kuzamurwa ahitwa za Nganzo, bari kugana ahitwa za Kirorirwe.
urabona ko ibice byose by'ingenzi impamvu ko dufite cyane navuga ko bisanzwe harimo n'umutekano abari kudiporoyingwamo abasirikare ku bwinshi ni mu gihe kandi na warikari mu bice uyu mutwe herereyemo ari uko situwasiyo ihagaze. yego situwasiyo ni uko ihagaze kugeza ubu wenda hari deployment M23 yo iri gukora y'abasirikare benshi nka kuri twabonye muri Uvira hari amazi iminsi hajyanwa abasirikare mu minsi mike tukabona bigaruriye amuji. Nuko deployment ziri gukorwa ariko nanone mu ishusho navuga yuko itandukanye n'iyo buri muntu wese yakwiyumvisha cyangwa yatekereza. Deployment ziri gukorwa mu isura y'uko n'ubundi mama ko tuvuga iti twebwe gahunda dufite turarinda ibice turimo ariko nanone byose bigaterwa n'ubwoba bukomeye kuko niba deployinga abasirikare Kishanga mu misozi yegereye Kibati ukadeployinga Kibati Fdnb ikadeployinga ahitwa za Rimangi na za Kibuwa ikadeployinga mu misozi yegereye hasi no mu byerekezo biva kuri iriya mihanda iva Rimangi yerekeza mu byerekezo bya Maniema. Urabona yuko byoroshye cyane yuko n'ubundi Fdnb ishobora kuba yaca muri aya mashyamba yegereye Rimangi uvuye Maniema ikaba yagaba ibitero mu misozi yegereye Kishanga n'ubundi ikamanuka muri ano mashyamba metero twariye amasisi yegereye Kibati ndetse na Kishanga. yego Aimable rero komeza tujyana ahandi niba ari andi makuru wenda turagiye tukubaza ufite genda uyadusangiza. Mu yandi makuru nta yandi makuru adasanzwe wenda navuga kereka wenda nko mu misozi yo muri Butembo aho havugwa deployment mu misozi ya za Marepe Kabiyabo mu byerekezo bigeye umuhanda route nationale 2 uva Butembo werekeza ahitwa za Katwa mu rwego rwo gufata biriya bice byegereye Rugero Mesereke byafashwe n'umutwe wa 23 n'ubundi by'ingenzi navuga yuko Fdnb ivuga yuko mu gihe yari idafite imisozi za Masereke Muro n'ira misozi yindi itandukanye ifite mu biganza na 23 bishobora gutanga ikibazo gikomeye cyane cy'uko uyu mutwe kuko wakwinjira muri Butembo. nyuma y'imyigaragambyo n'ingiki cyahise gihinduka ku mikorere yose ya force ya Fardc hari polisi nationale hari abasirikare abaturage bigaragambije bikomeye ni nk'igiki cyahise gihinduka wenda twakita ko ari igitutu cy'abaturage Aimable. Kidasanzwe ni izo deployment zidasanzwe zakozwe mu bice byinshi bitandukanye yego muri Butembo cyane niyo myigaragambyo yahoshejwe ubu nta bice muri Butembo navuga yuko biri kwerema imyigaragambyo makuru nahawe n'abantu bariyo. Ni mu gihe kandi n'ubundi hagiye ngo gutangizwa ibitero bundi bushya muri Rugero bikavuga yuko hari no gutegurwa imbunda ziremereye n'indege zigomba gushedesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa 20 mbere yuko banavuga yuko intego bafite ari yo kwambura ama 20 birindiro bafite bya Rimbo. yego Karembe Aimable tugana ku musozo ari amakuru ari kuvuga ko hagarariye ubutasi bwa M23 yaba yiciwe Igoma. Ibi hari amakuru waba bamaze kwakira kuri iyi nkuru? Nta makuru adasanzwe nigeze mbimenyaho gusa ndi kubikurikirana mu budasa bwacu hageze icyo menya kidasanzwe naza kubibasangiza. Nta kibazo twe dutangaza n'ubundi amakuru dufite facteur ubwo nituza kubona amakuru ya nyayo cyangwa se itangazo rero officiel turagaruka muri studio tugezaho abadukurikiye update kuri ibiri kugenda bivugwa. Yego Karembe Aimable ka tugushimira cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha wo dukurikiye bwa mbere ucyonde sabore ntuzongere gucika ukundi. Travista.